20 kuzhalwa kwa Isaka. Vikara Bwana akimuhendera Sera hera rejonena. Sera akifunga mimba na akimjalira Ibrahimu mwana mulume kaiza utumi yawe. Gaga gahendeka kaiza wakati uriaho uriwo amba Mulungu. Ibrahimu wamwiha Isaka yengwana rejalirwa ni Sera. Isaka ariho kalaza fisha siku 8. Ibrahimu wamwangiza lwembeni here Mulungu arijo kala wamulagiza. Wakati Isaka anajalwa, Ibrahimu wera na miaka gana mwenga. Sera akiamba, Mulungu uzanitesha. Osima ndio visikira mandaseka hamwenga nami. Gonya akiamba, ni hani? Yandiye mwamba Ibrahimu kukala Sera nda mwisana. Ela nda mjalira Ibrahimu mwana mulume kaiza utumi yao. Ya mwana akikula na akirikiswa. Siku hiyo, aliyorikiswa, Ibrahimu wa usasherehe bomu. Mstari wa 9, Hagari na mwana Ishmaeli mana inga. Sera wa mwana ya mwana wa Kilumari Hagari mumisiri wa mjalira Ibrahimu. Anamsea Isa, akimwamba Ibrahimu, muinge yu mwana mche mtumwa, hamwenga na mwanawe. Kwa kukala yu mwana, wa mwana mche mtumwa, kanda hala ufa mali za babaye, hamwenga na mwanangu Isaka bule. Neno riramu huzunisha jomu Ibrahimu, mana were rinamuguta mwanawe. Ela Mulungu akimwamba Ibrahimu, usihuzunike bule. Zulu za ye mwana na ye mtumwa wa kiche. Josera zisho kwambira vituwe. Mana lukololo kwako lundatalo kukula kwa Isaka. Kiza ye mwana wa ye mtumwa wa kiche na enda muhende akale taifa kwa kukala nikijazicho. Ba Ibrahimu akiuka maza chamaisi, akala chakura na kiriba chamazi, akimpa Hagari. Ikira kitu roni hakwe na akiaricha machenda. Hagari akitangatanga kaiza nyika ya Berisheba. Maziga reo gomamo kiribani. Hagari wa mwika ye muhoho kaiza kitaka kemwenga chaho. Achenda kele sikure kezana naye. Here ndalago gana mwenga kure naye. Maana wamba. Sadima kumlolera ye mwana anafa. Na riho kala kele sihaho. Akidula kiriro. Mulungu akisikira ye mwana narira na malaika wa Mulungu akimwiha Hagari kula Mulungu na akimwamba, unani Hagari? Usogoe bule, mana Mulungu azasikira kiriro cha mwana ko ariko. Ende uko ngunule ye muhoho mana ndamuhenda akaleta ifa bomu. Gonya Mulungu akimvugula maso na akiona kisima cha mazi. Baya achenda kizaza cho kiriba na kimunwesa ye muhoho. Mulungu wakala hamwenga na ye muhoho na yakiendelea kukula. Akiishika hizanyika na kikala muinza mbomu. Akiishika hizanyika ya Parani na mama yake mloza muche kula Misri. Mstari 22. Ibrahimu na Abimeleki manaika makubaliano. Wakati huo Abimeleki na komanda wa jeshiri areifu wa Fikoli amwambira Ibrahimu, Mulungu hamwenga nawe kahiza kila kitu kihendacho. Haya ni apira kwa Mulungu kukala kunda nikenga bule. Hedu kukengana anangu, hedu wazukulu wangu. Nihendera mazo, here ni rijo kuhendera. Na uihendere mazo yo ishio here mjeni. Ibrahimu akiamba, nina kwa apira. Ba Ibrahimu akimlalamira Abimeleki zulu za kisima cha maza kirichokala mamuhoka. Abimeleki akiamba, simumanya yari henda vijo. Uwe kuna birire na siza visikira hata mwanzo ni vivirero. Ba Ibrahimu akihala ngonzi na ngombe akimpa Abimeleki na wairi makika makubaliano. Ibrahimu akiika kanda mifunga hea ngonzi. Abimeleki akimwamba Ibrahimu, ino mifunga hea ngonzi uziyoyika kanda mana ni noni? Akiamba, hala hii mifunga hea ngonzi kula kwangu. Ikale ushahidi kukala kikikisima ndimi niriye kitimba. Kwa vizho hatu hao hakifwa Berisheba, mana hao airima apirana. Baima kika mapatano ko Berisheba. Gonya Abimeleki hamwenga na Fikoli, komanda wa jeshire, makiu ya Isia Afilisiti. Ibrahimu akilaya mkwajuko Berisheba, na hao akimvoya Bwana Mulungu wa kare na kare. Ba Ibrahimu akiishi siku nyingi here mjeni kaiza yo Isia Afilisiti. Ni hayo tu.